yakumva cyane kabisa. Noneho nawe wakora ka introduction kawe nyine tu kuko ako nanjye nabo karibe karibuzemo hanyuma numara kunyakira nibwo karibube nanjye ndibuyeho next. Ego bakunzi bacu, bakunzi ba B Info Plus Uwezo TV ndetse no mu Gisaka TV, mu nkundire ndabaramutse ndetse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi tugerekerezo ya gatatu kwezi n'ukw'icenda ukwezi kw'icumi umwaka w'2025. Reka ndamutsa cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, hari abari mu Rwanda, hari abari muri Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa, Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye mugane ya Burayi, abari Amerika, abari Aziya, mu mpande zine z'isi. Reka tubiyegereze tuwahe ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi tugiye kuyaga ku bintu bikomeye, cyane cyane tuza kuyaga kubijanye n'ubuzima bwa Kabarebe yahoze ari umugabisha mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ubuzima bwiwe bwoba bugeze ahatemba canke amagara yiwe yobagezeho mwasa shaka, ndetse turaza kuyaga no kubijanye ku mutekano muke ugumurangwa mu busero bw'igihugu cya Kongo. Turaza kwibanda neza na neza mu Minembwe aho hariko haraba isibaniro novuga ko ridasanzwe, ndetse amakuru dufise avayo nuko bamwe mu banyamurenge baba batangiye gusubiranamo bivanye n'ivyo batumvikana. Si ivyo gusa, turaza kuvuga kusimbira mu gihugu cy'u Rwanda, tunayage kubijanye na coup d'etat. Ariko ravuga ko coup d'etat biri kirategurwa, coup d'etat yoba yarase n'ibindi byinshi by'amakomantere bariko baravuga. Rero nkuko bisanzwe mfise umutumire, mfise uwo twama tubana kenshi, mwakunze ibitekerezo vyiwe, nawe se uwundi ni umwami w'Igisaka kuva mu Gisaka TV, aho yama bahera ubusesanguzi bw'ibintu bigiye bitandukanye cyane ku mutekano politike hano mu karere. Yes, ku murongo wa telefone umwami w'Igisaka reka ndakwakire ndetse ndanakuramutse cyane. Gushimiye bwana munyamakuru, isuzanyo yawe ndayakire kandi namwe ndabasuje. Nizere ko muguwe neza, nsuhuje n'abakunzi ba channel za B Info Plus na Uwezo ndetse n'izindi mugenda mubonekaho. Munyamakuru hano i Kigali, no kuvuga ngo ewana nuko bari gukurikira ibintu bijyanye n'u Burundi cyane, sinzi impamvu ariko mu by'ukuri numubona bari kubakurikirana cyane, mumenye yuko iki kintu cya media ubutegetsi bwacu bwagiye bukoresha, no kuvuga ngo abarundi mwamye musinziriye biri mu bintu twabanengaga, ariko ubu ngubu mwacanye ku maso mwarabutse, mwamenye yuko ikijyanye na media ari intwari ikomeye kandi yakomeje kubahonesha. Ndabashimiye rero kuzirikana abantu bitwa imbonerakure. Mbibutsa ko nanjye ndi imbonerakure bwana munyamakuru. Mu Rwanda buriya habaye imbonerakure cyangwa habamwo inkotanyi gusa? Nukuvuga ngo imbonerakure twebwe hano ni ibifobagana biri aho ngaho, ntabwo bishinzwe kureba abangiza ahubwo bo bashinzwe kwangiza igihugu. Abantu nabo barahari hano mu gihugu rwose, ariko mu by'ukuri ni ahubwo dukomeza kubaho dukandamijwe gutya. Nuko mukomere cyane. Reka tubwire ko nk'umujyi w'Igisahira mu Kirundi ko tuvuga, iyo ugomba kudaca hirya no hino uvuga ko ubwire ko nk'umujyi w'Igisahira hari byinshi navuze mu ntangamarara tugiye kuyagako, ariko hari inkuru iriko irava ngaho iwanyu Kigali, tuvuga ko ari inkuru itameze neza, inkuru y'umubabaro, ndetse hari agafoto kamaze imisi gasikira Kabarebe hoho biboneka neza yuko yoba ayegereje imisi yo gufa canke ubuzima bwiwe butoba bwifashe neza kano kanya tuvugana, bivanye nuko aboneka canke atari karanagaragara cyane mu bikorwa by'igihugu ngo twari dusanzwe tumubona. Bwana mwami w'Igisaka, ni ikihe kintu Kabarebe yoba yarabaye, nubwo hariko haravugwa byinshi amakomantere agiye atandukanye? Turashaka ukuri kubijanye n'ubugwayi canke n'amagara make kuri canke amagara mabi kuri uyu Kabarebe. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndagushimiye. By'umwihariko uyu Kabarebe ndagira ngo nkubwire yuko ari nukuvuga ngo ni killing machine. Hari hano mu gisirikare cya RDF hari abantu barimo binjira n'ubu bakinjira batazi iyo kijya niyo kiva, ariko hakaba abantu n'abandi bagifunze baturukanye na Museveni mu myaka 1989 batera Uganda. Uyu mugabo rero ndagira ngo mumenyeshe yuko ari muri abo ngabo kuvuga ngo uyu muvuzo kuvuga killing machine. Rero bijyanye na geopolitique no ku diplomasi
diplomasi y'u Rwanda ihagaze nabi mu by'ukuri iri ahanyerera iri aho ntashaka aba bagabo Kabarebe n'abandi bantu ni ukuvuga ngo bano bantu mwibuke Museveni yatubwiye ngo aba bantu bagiye bahabwa misiyo yatabashije gusobanurira akarere ariko twabonye yuko hano mu karere hari abantu babonye iyo misiyo batoraguye urwandiko rwanditseho imisiyo aba bagabo bahawe harimo ubona bakunda kwitsaho bamutukanya bagira iki bamutuka watanzania witwa Jakaya Mrisho Kikwete ni ukuvuga ngo umugabo yamenye amabanga y'aba bagabo yabari zasubira mu Uganda mu Rwanda Burundi Kongo na Tanzania irimo so narimbanje kuvuga mu by'ukuri kuri uyu mugabo ngo abadukurikiye batamusobanura ikipe cyaze batamenya ayo makuru babashe kugira akantu cyo bamugiraho cyane gose kana umunyamakuru rero nkomeje uragira ubuzima bwe nari nkomoje kuvuga ngo politike geopolitike y'aka karere n'uburyo relations z'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga zidahagaze neza ni ukuvuga ngo uko Kagame hari ibintu bagenda barushaho imigambi bafite igenda idacamo ni ukuvuga ngo hari umugabo witwa Masad Boulos ni ashinzwe by'umwihariko umugabane wa Afurika ni muri diplomasi y'abanyamerika mu bijyanye na foreign affairs uramuzi ni ukuvuga ngo aherutse mu Rwanda abamurikirana hano mu Gisaka n'ababwiye ni uriya mugabo ni nk'aho azanye igisasu cya kirimbuzi aje gutura ku butegetsi bw'u Rwanda ni ukuvuga ngo ntabwo byatangiye uwo munsi aza ariko nanone dede iyo mvuga dede mujye mwumva Perezida Paul Kagame uyoboye u Rwanda aya masaha tuvugana kuvuga ngo uko ibintu bigenda bihinduka hakaba hari ibihugu byisobanukiwe aba bantu kuko ari bamwe ibihugu ndavuga amini bakorera mu gihugu twabonye ko ari aba agenti kuvuga ngo mu gihe batari gusohoza inshingano Museveni yavuze bahawe ni ukuvuga ngo hari uburyo ki bareba master babo b'Iburayi na Amerika by'umwihariko hano turi kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ukuntu bagenda bahindura ikibuga bagahindura amakarita yari arimo Burundi bwakomeza kwihagararaho bakabona ko atari igihugu cyo gutera ubwoba ahubwo bakeneye kubusanga bakabuganiza bakagira nabwo icyo babwemerera niba ari ibihano bikavaho niba ari uburyo bwemerwa n'inkunga bwakabaye buhabwa cyangwa ukuvuga ngo nabwo bukagenda bwemerwa uko rero bagenda ikarita ya politiki hano mu karere ihinduka ubundi ugasanga bwajemo kandi ubundi imbere bwarirengagijwe ikaba yarihagazeho ikaba hari uburyo iri gukora ibintu byayo ni ukuvuga ngo bijyanye na geopolitike nababwiye kuri sante geopolitike kuko ibintu bigenda bihinduka ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenda bihinduka rero Perezida Kagame hari ibyo bagenda bamukuza ndagira ngo ubwire ko nyakwigendera Jenerali Habyarimana mu myaka y'1989 inkotanyi zitera ni ukuvuga ngo yarasanzwe nawe uriya mugabo yarasanzwe akorera Abafaransa ariko bijyanye na pressure ibiriho mu bijyanye na geopolitike hari impinduka zihinduka bikanga hari ibintu bagomba guhinduramo bagasetinga bushyashya so bamugize ibiki bamubwiye agomba gufungura urubuga rwa politiki kuko yararufunguye kuko hari hemewe ishyaka rimwe hano mu gihugu uko gufungura rero ni ukuvuga ngo politiki bigiye gukinwa mu bundi buryo na Kagame ni ukuvuga ngo ahantu ahagaze magingo aya ngaya ahagaze mu mwanya Habyarimana yari ahagazemo muri iriya myaka ni ukuvuga ngo uyu mugabo yari amuzaniye mesaje amubwira yuko kugira ngo mwatangiye kubona ko hari abantu batangiye imanza zabo zarabuze gica babajuragiza mbese babakina nk'agapira ariko uyu mugabo hahaviriye twese twumva imanza bazikata igitaraganya uwo twakekaga ko bagiye kumukatira imyaka 30 cyangwa se uwo guheramo bitewe no kuntu ndenda babyifuza twumva ngo bamuha imyaka 5 kandi asi imyaka 5 twaba tugasanga asigaye amezi make ni ukuvuga ngo muri politiki mpuzamahanga ibyo bita pressure ku bihugu byacu bigendera munsi y'aba banyububasha ba powers ni ukuvuga ngo hari icyo baba bamwifuza agenda rero asabwa guhindura atari ubushake rero muri uko guhindura hari abantu nanone ikaka bari amaturufu kuko bagufashaga muri politiki yari isanzwe akaba none abo bantu batagikize biki batakimufitiye umumaro muri politiki igezweho turajyana ndakumva cyane kabisa ndakumva 5 kuri 5 yes mwihangane
ntabwo ndondogwa ariko iki kintu kugira ngo cyumve neza ntagomba kugifatira ku mutwe ahubwo ugomba kukijyamo neza ukagisobanukirwa rero ndagira ngo mubwire ni muri uwo mucyo kuko Kagame president imubaho nyinshi ari ibyo agomba guhindura ndagira ngo mubwire ko iki gisirikare cya Kongo harimo abantu baboze igisirikare cyahoze ari cy'u Rwanda cyahungiye hari ahantu twibukiranye cyarahunze cyose ntabwo hahunze umuntu ku giti cye igisirikare imiryango mpuzamahanga n'iki babahaye umwanya bavuga ati mugende rwango hari izo ngufu ziri hariya akaba n'abandi banyarwanda b'imirimbanyi bari mu bihugu byaba iby'abazungu bya Amerika cyangwa iby'Uburaya n'ahandi cyangwa se n'ahantu muri Afurika ariko izo movement zose zizana pressure kuri ibyo bihugu bifite ijambo rya nyuma kuri Kagame bigatuma rero asabwa kugira ikintu guhindura rero ni naho mpamvu mwagiye mubona Perezida Kagame ubu ari kugenda arya no kuvuga kubita agafuni ndavuga abantu barwanye zino nyishyamba abiri barwanye hamwe muri izi ntambara u Rwanda cyangwa ngo umugire yuko abagerereye rwanda muri plan ya Kagame akeneye gusigarana abasirikare bahe akeneye ngasigarana abasirikare babandi baba bajemo vuba batazi izo ntambara aho zijya niyo ziva batazamubwira ngo none se uko natwe twifuza ko bigenda gutya uko barwanye izo ntambara hamwe turajyana akeneye abantu bashya bajya mu gisirikare iyo myanya bafite amapeta bahaye bakabibona ko ari fefa yabagiriye kurusha uko abangaba barwananye babibona yuko ari ikintu ahubwo batinze kubona ndetse ko yakabaye abaho nabo bagafata uriya mwanya kuvuga ngo niyo mpamvu agomba kugenda ry'aba bantu rero tugarutse by'umwihariko kuri uyu Kabarebe ndagira ngo mubwire rero ko naho by'umwihariko nakubwiye yuko ari we nyine we na Kagame n'undi mugabo wa gatatu aribo mu by'ukuri basobanukiye neza izi ntambara zirwanwa hano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa niyo mpamvu rero bwana munyamakuru iyo mubwira ngo Kabarebe nawe ari muri target ndagira ngo mubwire yuko bihura n'uburwayi kandi wakibaza ngo ikibazo afite ni iki uyu mugabo tatu itambutse ariko inkuru ya dede kugenda yikiza aba bantu yari itangiye ndagira ngo ubwire ko ariko ikibazo cyagiye kigaragara abamubonye mwagiye mubona yuko kuba rwabaye arakuba ari mu buzima bwiza n'umujenerale aravuga ariko ijyana afite amafaranga ariko ukabona neza ukabona ahagaze kuko ari umuresha akeneye gukomeza kuvuga mu by'ukuri kandi dede akimukeneye iyo serivisi yo gukomeza manipira abantu ariko mu by'ukuri ukabona ko ubuzima bwe buri muri hano twavuga ko ari mu rubuga rw'amahina ahangaha rero ni ukuvuga ngo ahitanga dede ari gutegekwa kugira cyangwa muri politiki y'imbere mu gihugu Kabarebe ni ukuvuga ngo niho hantu niba batamuhaye utuza akaba yatunyoye iyi kanseri ya prostate yari asanganywe iyo kanseri yo mu mara yari afite ni ukuvuga ngo nayo bashobora kuba bagiye kuyakiserera uburyo bwose bitantangaza ugiye kumva ngo arwariye mu Budage cyangwa se yagiye muri Amerika ariko mu by'ukuri ntabwo buba ari uburwayi buba buri gukire ahubwo aba yagiye nuko urakoze mwami w'igisaka umuco utanze ku bijyanye n'uburwayi bwa General Kabarebe ariko hari byinshi bikivugwa reka dukubitire muri Kongo umwanya muto kugira ngo tubashe kuyagira abantu situation zingene zifashe neza na neza muri territoire ya Fizi mu misozi miremire ya Minembwe aho abene igihugu ndetse n'abasirikare basanzwe bahurikiye mu mutwe w'inyeshamba za twigwaneho batariko baracana uwaka ndetse abanyamurenge bo ngaha mwibi bice bavuga yuko abana babo bariko baragwa mu mashamba ya Kongo abana babo bariko baricwa abapapa b'abana n'abandi benshi baziko bagenda mu myaka igiye itandukanye bafite imyaka myinshi canke mike bariko baricwa bazira inyungu z'igihugu cy'u Rwanda mbega mwami w'igisaka we ni kubibona tubwire imbono yawe ku bijanye no kudahuza hagati y'abene igihugu mu Minembwe ndetse n'abasirikare batwigwaneho urakoze munyamakuru ndagira ngo mubwire ko Kagame muri imyaka 31 n'ibiri cyangwa se n'itatu niba nibuka neza guhera muri 90 n'akanafati igihugu ndagira ngo mubwire yuko kugira ngo akomeze gukomeza maintaining power afite haba hano imbere mu Rwanda
Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Bugande no mu Burundi kuko ngo yagiye akenera amaboko y'aba bantu hano mu gihugu ndagira ngo ubwire ko ukuntu u Rwanda rwari rwubatse mu by'ukuri ntabwo yashoboraga kubona internal support mu bijyanye na politiki y'imbere mu gihugu. Rero ubutegetsi bwose niba butubakiye ku baturage imbere mu gihugu no kuvuga ngo kuva buri mu manegeka isaha ku isaha akakoma kose ubwo butegetsi buragenda. So rero aba bantu mu by'ukuri guhera bariya bagiye baturukana ndetse za Uganda n'abandi babona muri iriya mitwe y'inyeshyamba n'abandi banyamurenge bashobora kuba mu buryo bweruye batari kumwe nabo ariko ku rundi ruhande bafite undi mutwe nawo urwana mu nyungu za Kagame n'uriya mutwe wamenyekanye hariya uri kurwana. Rero ndagira ngo mubwire ko aba bantu guhera muri iyo myaka bamwe bizezwa ngo ibintu bigiye gutungana ngo bigiye gutungana bakarwana bagafata ibice bagafata igihugu bamara kugifata. Ndagira ngo mubwire yuko Kabarebe uyu twavugagaho Paul Kagame ndavuga iyi killing machine yacu bafashe kiriya gihugu barakiyobora bakiyoboye. Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo ariwe wicaga kiza kuri cya gisirikare cyose atari kuvuga ngo ni burashi imwe y'igisirikare cyose muri rusange. Akongera kandi bakaba barashyizeho uyu nguyu uherutse gukatirwa igihano cy'urupfu nawe ari umukozi wa Kagame. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose bararwanaga bakarwana mu izina ry'abanyarwanda bari abavuga ikinyarwanda no kuvuga abakongomani bavuga ikinyarwanda no kuvuga ngo ni abatutsi ni abanyamurenge n'abandi bakeya bibona mu Rwanda yuko bari poroshe cyane n'u Rwanda mu bijyanye n'imiri na sociology. Rero umunyamakuru abo bantu iyo bafataga iyo Kongo baba ari icyo gihe bayifashe yose baba ari igihe bagiye inshuro zijya kwegera bafata uburasirazuba bwa Kongo buri gihe byarangiraga basubira inyuma. Ariko mbere y'uko ngera no gusubira inyuma kugira ngo mvuge ko bakinafite n'izo nyungu n'ibyo by'igihugu ngo ni inyungu zabo barwanira barwanira inyungu z'abatutsi inyungu z'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda. Ejo bundi yashyiragamo ndetse ashaka kwagura abona ibyo avuga byaranze gufata ngo ndetse n'abashyiramo igiswahili ngo arebe ko population yawe inyuma ari nini. Abo bantu bagiye bitegereza ntabwo ari impumyi. Ndagira ngo mubwire hejuru y'uko Kongo bayiharabika ngo irakennye ngiki Kongo ifite abantu b'ijijuke bize abantu b'incabwenge. Abo bantu rero baba babikurikiranira hafi. Niyo mpamvu byagenze bite, niyo mpamvu wagiye ubona ukabona barahafashe ariko barangiza bakaharekura. Abantu bagiye rero bitegereza ibi bintu babona bagafata n'igihe bahafashe ibyo bavugaga ngo ni inyungu z'abarwanira bagahita baba excluded. Ibijyanye n'imitungo kamere no gukomeza kuhakontorora akizanira abanyarwanda bavuye ahangaha hano i Kigali bavuye ni Buganda se bo barwananye izo ntambara n'abandi bagiye bamugeninga b'abarundi mbese bakabona nibo bantu bari kuza bagaprofita ibyo babaga bamaze kugeraho. Rero aba bantu barabyitegerera byose nizo ntambara ubona. Niyo mpamvu ubona mu by'ukuri mu gihe yabaga igihugu agifashe mu mezi 6 yonyine none ubu n'uburasirazuba bwose bwaramunaniye mu myaka igiye ku 5. Ni ukuvuga ngo aba bantu ntabwo agifite sapoti yabo. Hari abo rwose harimo abagifobaganye. Twumve ibintu ngo bari kurwana kugira ngo mubwire yuko abanyamurenge hariya abantu n'abatutsi bamwe na bamwe bari kurwana hariya bamubereye imbogamizi. Ni nayo mpamvu ujya wumva ngo bapfuye ntukibaze ngo ninde ubishe kuko uwo babangamiye niwe ubishe mu by'ukuri kuko aba batutsi aba banyamurenge ntabwo ari menace ku butegetsi bwa Kongo. Nuko nguko bimeze. Nuko reka ndagushimire cyane ku iyo nkuru dushikirije ariko turacyafite ibindi bihe byo kuganira. Ariko mu kurangiza ikiganiro cyacu hamaze iminsi ariko haravugwa byinshi mu gihugu cyanyu cyo mu Rwanda aho bavuga yuko hahatswe kuba kudeta. Urakoze cyane ati tumaze iminsi twakira amakuru agiye atandukanye cyane ku binyamakuru bidakorera ngaho mu Rwanda bivuga yuko hoba hararase cyangwa haraburijwe mu kudeta yagira iterwe president w'igihugu cy'u Rwanda. Kumbore uri mu Rwanda ndazi uba wumva byinshi washobora kuduha
umuco ku bijanye n'iyo nkuru iriko iraba Kimomo. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndagushimiye kandi nshimira yuko mwamenye ikibazo gikomoka mukaba ariho muba muhaza amaso murebe ibiri kubabera aribyo bituma mubasha kugaragara aho ndetse muba muhagaze kumva kuri yo umbabarire ngewe mu mboni zanjye iyi nkuru narayikurikiranye. Nakubwiye yuko aba bantu bitegereza ibintu byabo uburyo babyubatse, nkareba uburyo bitwara mu mukino wa politiki haba hano imbere mu gihugu cyangwa se no ku rwego mpuzamahanga. Iyi nkuru by'umwihariko urumva ko ari iya hano imbere mu gihugu. Icyo rero ikintu ngomba kukubwiraho, ugomba kureba yuko icya mbere bishoboke ko abantu bari kuvuga iyi nkuru ari abantu barambiwe akababaro n'ubugizi bwa nabi bukorwa n'iyi killing machine yacu, ni ukuvuga ngo bukorwa n'iki n'ubutegetsi bwacu. Ahari bakaba baryamye bakarota ati ahari kakababaro tumara imyaka 10 kaba karangiye, bakabona Dede bamutimbagaje. Ariko ndagira ngo mubwire ko Dede ntabwo azigera avaho bivuye imbaraga ziri hano imbere mu gihugu ntazo. Bwana munyamakuru, ndagira ngo mubwire iyo uvuga ngo abantu gutembagaza ubutegetsi, ubundi ubutegetsi gutembagazwa n'igisirikare cy'igihugu. Ntabwo rero hano dufite igisirikare cy'igihugu. Icyo kintu ndashaka ko tugishyiraho umucyo. Ni ikihe cyerekana ko atari igisirikare cy'igihugu mufise? Bano bantu ndagira ngo mubwire bahoze ari inyeshyamba, ishyamba barivamo baza mu gihugu, bafata igihugu barayoboye, ariko mu mikorere, mu migenzereze no mu buryo byubatse ntabwo bigeze bubaka igisirikare cy'igihugu. Ni ukuvuga ngo bakomeje kubaho kinyeshyamba, bakora kinyeshyamba. Ni ukuvuga ngo rero bwana munyamakuru, ntabwo intwaro yatembagazwa n'igisirikare cy'inyeshyamba. Ntabwo bishoboka. Igihe icyo gitekerezo rwose categorically ndagihakanye. Ndagira ngo mubwire ko cyashobokaga mu minsi itambutse ubwo Dede yari ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Bishop Nama kandi mbapare no kumise Bishop Nama. Bwana munyamakuru, iyo wumva abanyarwanda bari kuvuga ngo Kagame ari muri extra time y'ubuzima bwe, ni ukuvuga ngo abari koko umugezo babishingira ku ki? Mu minsi itambutse mwumvishe bamubika baramutse mu mahanga, ubuzima hano mu Rwanda burahagarara, umuyobozi ukabona ndetse uriya mugabo no kuvuga ngo hari hasigaye akantu gato cyane byari byarangiye ubundi. Ndagira ngo mubwire ko bamwe ndetse bari batangiye kwigurira ibyeri bari kwinywera. Abandi mu gisirikare hano nabakoreraga inkuru mbasobanurira ukuntu aba bantu bavuye mu Bugande, abasirikare abandi bavuye mu Burundi ko bameze gutya bari guhangana. Kiriya gihe no kuvuga ngo nta muntu uretse umuryango we, no kuvuga ngo umuryango we mutoya, no kuvuga ngo umugore, abana n'abandi bantu bo mu muryango, no kuvuga ngo nibo bantu bari bazi yuko Dede mu by'ukuri byarangiye, dutegereje yuko umuganga avuga ati Dede yapfuye byarangiye. Kiriya gihe rero ibyari biri kubaho nibyo byari kudeta. Nubwo navuga niba ese byari kudeta kuko umuntu yari yapfuye byarangiye, ntabwo rero twakibaza niba byari kudeta cyangwa byari ubuteta, kuko umuntu izi movement zari ziriho ari ukwibaza ati Dede ko yapfuye biragenda bite. Yaraje ahamaze gusanza mu kibaya, Imana igira ibyayo. Abo basirikare bari muri ibyo bintu mwarababonye, bamwe yarabapfunze, abandi yahise abahate bombe, abandi ntituzi irengero ryabo sayi, ntituzi niba yarabariye, ntituzi, ariko aho bari ni ukuvuga ngo ntibongeye kugaragara. Turajyana, ndakumva cyane. Icyo gihe nibwo kudeta yashobokaga, kubera ko uriya mugabo ntabwo bari bakimubona, atari uko bashoboye kumukora, ahubwo ari uko nyine babona Dede yamaze gupfa byarangiye. Ariko ndagira ngo mubwire aje amaze kugenda kubura ibyo yita umwanda, akuramo abo bantu bose bari muri ibyo bintu. Abavuye mu Burundi bari barahungiye mu Burundi n'abari bahungiye mu Buganda, bari guhangana ubutegetsi ngo ninde ugomba gusimbura uyu mugabo. Ni ukuvuga ngo yaraje abo bantu sasa agenda agira ibiki yeriminamo abo bantu, bakuramo abandi abaha ikiruhuko bitunguranye, abandi abakubita ubufuni.
inkuru mwagiye muzumva rero icyo gihe niyo kudeta yashobokaga hano mu Rwanda kandi musobanuriye impamvu yagombaga kubaho ariko igisirikare cy'inyeshyamba cyubatse nta usubira inyuma mu mateka nta igisirikare cy'inyeshyamba kigeze gikora kudeta mu gikorera umuntu wabo abo mwabonye bose niba bari inyeshyamba baraje ku butegetsi nyuma y'uko bava mu mashyamba bubaka igisirikare cy'igihugu tuvuga igisirikare cy'igihugu hano tuvuga igisirikare gikorera inyungu z'abaturage kiri under constitution icyo gisirikare no kuvuga ngo uburyo abantu bajya mu mapeti uburyo baba promoted mu myanya ni ukuvuga ngo ikiza amategeko ahantu yanditse azwi neza uyujuje yaba ari umuhutu yaba ari umututsi yaba ava mu mujyi wa Kigali yaba ava mu majyaruguru aho ari hose mu ngeri zose z'igihugu wavuga ni ukuvuga ngo itegeko rikaba ryashyizeho ku buryo uwo ari we wese wujuje ibyo bintu agomba kuba ari muri uwo mwanya kandi akaba afata ibyemezo nta muntu umuvugiyemo rero icyo ni cyo gisirikare gishobora gukora kudeta ariko nk'iki ngiki umuntu aba promoted bishingiye ku kuntu uburyo Kagame amwiyumvamo uburyo abona amutukamira uburyo agenda amuramya uburyo amusenga ntabwo bishoboka yuko ni ukuvuga ngo yacyubatse ku buryo kiba igisirikare ntabwo kigeze kiba icy'igihugu ni uko bimeze rero aba bantu bavuga ibya kudeta bashobora kuba batazi ukuntu iki gisirikare cyubatse batekereza ko iki ari igisirikare cy'igihugu gikurikiza constitution ni ukuvuga ngo kiba kidefendinga abaturage muri rusange aho kuba kidefendinga umunyagitugu icyo nicyo gikora kudeta rero iki ngiki ntabwo ari igisirikare cy'igihugu ntabwo bishoboka rero urakoze cyane mwami w'igisaka umuco duhaye nizera yuko abadukurikiranye bahumviye byinshi kandi ndagushimira cyane twayaza abanye utari muto ndetse tunace tunasezera cyane twikebanure abariko baradukurikirana ndagushimiye bwana munyamakuru nsoza rero ntusezera icyo nakubwira no kuvuga ngo kuri iyi ngingo agomba nuko ngo ajya kugukeka akaba yagushyize ku ruhande niba ari ukugukeka gusa nta makuru afite yuko ushaka kuba wazamura umutwe munini ushobora kuba hari ibintu ushobora kumujyaho kontre araza kugira ngo ni ambasaderi ngo w'u Rwanda ngo mu Burusiya cyangwa se ngo ni attaché militaire ngo muri Amerika cyangwa n'ibindi kuvuga ngo ntabwo bishoboka buri kino n'inyeshyamba ziri hamwe ntibishoboka bishoboka ko igisirikare cy'igihugu ndagushimiye Ikananye ndagushimire cyane nshimira cyane n'abandi bose twabanye mu kino kiganiro nizera yuko bahumviye byinshi rero ndagusaba utarakora subscribe kugira ngo bikore kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini ndetse ndanagusabe gushiramo commentaire ivanye nuko wumvise ikiganiro nuko intererano cyangwa ikibazo cyo cyose kumbure Bishop Prito mwami w'igisaka tuzomugarukana kandi kugira ngo ashobore kwishura bimwe mu bibazo muzoba mwamubaje kandi ndabike banure kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu cyuno munsi bye bye